Cooking the fish. Yeah, these are the salmons we fish. Principally being catch by Tiwi. Some 3 hours, Fred. Some 3 hours from here. We just arrived. Manang Konsing. Sasabali mga klase man niya. Sige. Ano tayo sumula? Ano makita ng analing? Cover mo aja. I see the big ones. Here are them. This is lots of them. Egg. This one too. Egg. They are all egg. There. Different kind. It's another. Wait, are we going to clean it? Auntie Bonnie told me to give it to you. Oh, Uncle. She Sige. said she will not clean it. Okay, camera action. Apay, How many? Okay, short turn, Uncle. Lalat. Ha? Ano amin? Na? 25. Ko salmon ngin na. napisingan may. Kinay, nagadugayam si salmon na dyan. Nagarugayan sa salmon na dyan. Diyay kami kinay. Nga nag-fishing. Ang isip ko Bakit si Bye-Bye Ano tayo? Sige. Kaya ako nagkaroon nag-fishing diyay. Bye-bye. Kasla ako. Ti tao ba? Ina. Kung nagadaw. Tao. Dad, we have 22 fishes. 25. 22. Huh? Wait. 25. Wait, we found one, two, Oh, look at this. See, it's big. 21, Us. 22, 23, 24. Yeah. Yeah, we have 25. Empress. We have 25 fishes. There. Sige, Uncle. Sige. Ha? Salaman ka na curious. Bueno, malpas na tayo. Isaw ka yan, tayo. Yan. So ka. Dito kami. Siyam kami na pag nag-fishing. Ne. Ay, bugi nga ano. We are at the backyard of the house. Apartment 4. No, Is that salmon? yeah. Apartment 3. 412. 4. Apartment 3. This is the garden of Manang, whom I progressively cultivated. I have the strawberry plantation here. It's very sweet. And the giant cabbage. Cabbage. Big cabbage. Big cabbage. Yo, dati ti minulmula ni Uncle. Ne. We have also cornflower. Dalusat. Ano kasti na? Ana, siga, ko na. Dalusat. Broccoli. Wala, kasta na siguro. Balutin na kasta na ang ka na. We have a lot of fish inside here. I planted. Son, Uncle. we have a lot of fish inside here that I planted. Wanang balkutan na tanong ko. Uncle. Panginin tagsampaw. Tama na kita, mulmula yung ako. Kung ka man dati, pwede pa lang form, manungubulan na nga talaga. Basta giant. Dati ti Ganyan.
Philippine pichay nga mulmula ni Uncle. Ayun na mulmula yung Uncle. Philippine pichay na eh. Nagimas ti gana na eh. Iti rubat-rubat na. Nalamis ti kwa. Iti panag iniman ni Uncle ti mulmula. You will note that there are green leaves there, which is called Kompleto Uncle. broccoli. Nagpadabot din namin nga kato yun eh. Right. We have pink cauliflower. Pink. Yeah. Ay, pink data kayo We niyan have Uncle. also Cauliflower. broccoli, which is yellow. Yellow. Ini. Diba? Yan Uncle. Ano? Alamat pink data. Broccoli. Nagdakkel data. Nagdakkel lang ka? Nalaman ni Manang hindi dama. This is our life here. Okay. This is our life In here. Alaska. While it is Free summer. fish and free vegetables. Life here is if you got gardens, free vegetables, and if you go fishing, it's free Everything. everything, fish. Sige, Nabaw na tika people. Jenny, ito ya, alalo na ka. Sino ka nagadam? Ito day, nagulog-bugi na. Nalibugi na. Nagdakol, sibugi na. Use the gloves. Gano'n. Nagdaktal na natin eh. Kita natin. Dakol, nagdakol. Apaw. Nagdagsan, manong pounds na na ito yan. 15 pounds. Oh. Perawat para sangap. Mana, ore brabe ke pan ante dan kata tertera emang masudik nanten. Amin sina mano amin na nakats tayaw. Ay nagkat kayo pa dyan Uncle. Ah. Ante. Nakaayaman tag-fishing no ano tibala. Wala. Gerak ka nagdaksan na manong ta Oo, pa. mga ikapos na. You know, lots of wrappers. Ay, We foil. have no wrappers. Yes, this one. This should not be enough. Oh my God. See? Ay, At so nga ikatin data ipos na, ikatin niya ate ipos na. Na. kat lalusak ko no tala ipos ni naso. Ano man ta ate pakas jay mo na. Ha? Patid dog mo. See? Basta. See? Lots of papers. Ano to? Kasalang man ang tandigat no pakas jay at gusto na pagtakabom data. Pati atan ni sa motor. Diya pakas. Anji ipos na kanante. Wenang, puto din ang ko. Ano, stick putad. Halos langin. Question. No kasta dalusat na permit. Wenang. Wenang mabiyagad, ano nang? Ah, Mabiyag. anong basiti pa kung siya mga papel. Okay. So, agad na, rakin niya na. And the paper is mahal. Mahal. See? Nakuabot na taingkat ko masakot. Alusak atin with plat-plat katag. Wenang. This one okay. Wen. Diba din? Tadadak